Banni ba motse wa Maung ba supa gore go tlhoka metsi go baya matshelo a bone mo diphatseng ka go tlhoka tlhokomelo ya dijo. Toropo ya Johannesburg e ipaakanyetsa go amogela baeng ba phuthego ya G20 kgwedi e tlang. Komiti e baakanyetsang World Relays Gaborone e rutuntshiwa ka tshireletsego ya mabelo. Regional Richardson. Dumela wetso ke kgomatsego o tukile yo ranolang ka puo ya diata ke tshepiso sekolo mme ha re tsena mo pegong ya go sethweng. Go kaiwa ha lethoko la metsi mo motseng wa Maung le kgoreletsa pabalesego le tlhokomelo ya dijo e nitameng mme se baya botsogo jwa setšhaba mo diphatseng. Se se supilwe ke banni jaaka lephata la botsogo le ne le dira pato maikutlo a setšhaba go utwa ka pabalesego ya dijo mo kgaolong jaaka puso e ikaelela go thama moalo o tatamang bothe ba ba tshwarang dijo go netefatsa ga di babalesegile. A re utwe pego ka maranyane sa makata. Lephata la botsogo le tshwaragane le lekgotla la mafatshe la dijo le temothuo di tshwaraganetse tiro ya go thama moalo o tla tlamang botlhe ba ba tshwarang dijo go simolola ka balemibarui ba ba di tsamaisang marekisetso go ya go tsena kwa kapeing go sala ditsetlana dingwe morago go netefatsa gore dijo di phepa ebile di siametse botsogo jwa setšhaba. Kana ha re bua ka food safety re bua ka dijo o ithela gore tota almost everyone is a player. Ha re bua ka food safety gore go simolla ko e leng gore dijo di dira teng ko merakeng ko masimong go di rekisiwang teng mo dishopong le ka ha di transportiwang ka teng le ko malapeng ka ha e leng gore Batswana ba tshware dijo ka teng gore ko bohelong di helele gore di sireletsegile. One of the issues like ha ntse le utlwa batho ba bua hale ke gore kana northwestern na le challenge ya metsi, and when you talk of water go kwa tlogela food safety ko morago these two tsa mammo ga metsi a se safe a dirisiwa mo dijong tse di jewang. You see, you're going to have that problem ya gore o tsaya metsi a seng safe to prepare dijo. So these are the challenges that are on. And in most cases ga metsi a seo, somebody running a restaurant, how is that restaurant going to operate go sena metsi? So these are the small areas that we need to close as the Northwest District. Go solofelwa fa ka moalo o boleng jwa dijo bo tla tokafala mo lefatsheng leno mme se se fokotse ditlamorago tsa dijo tse di sa babalesegang jaaka go senyegelwa ke madi, makoa a tlisitsweng ke dijo le gone go latlhegelwa ke matshelo. Maranyane sa makata, BTV News, Maung. Moeteledipele wa mokgatlho wa bobega dikgang jwa puso mo mafatsheng a SADC re Stanley Semilo o etetse monogae go ipega fa pele ga mokwaledi wa mafatshe a SADC re Elias Magosi e le tsela ya go tokafatsa le go nonotsha botsalano mo mogameng wa ditlhaeletsano le bobega dikgang. Ofisi ya Southern African Broadcasting Association e kwa toropo ya Windhoek kwa Namibia mme re Semilo o tlhalositse fa go le botlhokwa gore mafatshe a SADC a dirisane sentle mo dikgang tsa ditlhaeletsano. Mphokeleboge. Phuthego magareng a lekgotla la bobega dikgang la Southern African Broadcasting Association le lekgotla la mafatshe a selekanyo la SADC e ne le go rurifatsa fa ba tla dira tsotlhe tse di maleba go rotloetsa neelano magareng ga bobega dikgang ba kgaso mo kgaolong ya SADC. Phuthego e gape e ne e le go rotloetsa go amogela dikitso tsa borenyane magareng ga mafatshe segolo bogolo tse di tebagantseng le bobega dikgang ba kgaso. SADC focuses more on communication and visibility. A lot of things that we do, but many times they are not out there in the public. The common citizens are not aware of the things that we do, and that's where broadcasting becomes very crucial, both in terms of radio but also television. So that becomes critical as well. And SADC always appreciates that support that we get from the likes of Saba and all others that are assisting us. Baeteledipele ba lekgotla la Southern African Broadcasting Association ba rufaditse ba batla rotloetsa bobega dikgang jo bo rotloetsang kgolo ya itsholelo le go tlhama ditiro. As an entity, Saba's main aim is definitely to try and give and tell the narrative as seen from our perspective as Africans.
particularly from a Southern African perspective. Because for many years, for us in public broadcasting, we would struggle to get stories about Botswana, Zimbabwe, Namibia. We would get them via entities like CNN, BBC, and the works. But today we are very happy because since 2018, we've launched a news and current affairs program called Ion SADC, and it's running throughout the region, where the member entities, public broadcasters, are all contributing daily stories. They get curated in Windhoek, Namibia, and then they go out to the rest of the region. Broadcasting Services is a member of SABA, and we are here today at the Secretariat of SABA to come and present ourselves before the SADC Secretariat, because as a broadcast arm of SADC, they need to understand what we are doing, and they need to understand the challenges that we are going through. That's exactly that we have shared with the SADC Secretariat, the challenges that we are going through, so that they can appreciate and maybe help us in strategies on how to combat those challenges. baeteledipele ba lekgotla le ba tlhalositse ba ba tla nna ba kopana gangwe le gape go netefatsa fa tse ba di ipeileng pele di ntsha maduo. Mpho ke leboga Botswana Television Gaborone. lekalana la Botswana Qualifications Authority le khansele ya baoki le babelegisi kgotsa Nursing and Midwifery Council a baya monwana tumalano ya go tisa tirisano mmogo go tokahatsa boleng jwa mahama wa baoki le baitsanape ba pelegi mo lehatsheng leno. Tumalano eo ke sesupo sa maitamo a bobedi jo go thabolola mahama o ka go netehatsa gore go rutiwa dithuto tsa maemo a kwa godimo tsa mahama o, sengwe se se tla netehatsang gore bomme le bana ba bona ditamelo tsa maemo a ntlha tsa baoki le pelegi. Nngwe ya tse di tla tsibogelwang ke tumelano e ke go thusana go bata tharabololo ya dikgwetho tse di itemogelwang mo mohameng o, di tshwana thaelo ya bodiredi jo bo hapegileng gareng ga tse dingwe. Ha bua ko bokopanong jo maapane motshwarelela mookamedi wa Botswana Qualifications Authority mme boitumelo wa tlhaga a re maikaelelo a tumelano eo ke go netehatsa gore mohama wa baoki o tsamaelana le ditsetana tse di beilweng ke lekalana la pone go nonotsha tshepo ya setšhaba mo mohameng wa baoki ba lehatshe leno. Ha tsibogela mahoko a mokwaledi wa lekgotla la baoki le baitsanape ba pelegi mme o Pelo Rankopo a re ba itumeletse tshimologo ya tirisano mmogo e ka eta thabolola mohama go ya pele. It is our hope that this collaboration will also foster a joint research, audits and policy engagements. Solofelo ke gore re bereke mmogo mo dintlheng tse di farologaneng di tshwana go dira dipatlisiso, go tokafatsa ditsamaiso le melawana ya go thabolola mohama wa baoki le baitsanape ba pelegi gore ba kgone go lemogwa mo lefatsheng leno le ko mafatsheng a sele. Re bata gape gore ka tshwaragano e re nne le dithuto tsa baoki tse di maleba ebile di ka sologela setšhaba seno molemo. Tumalano e ke sesupo sa maitamo a bobedi jwa makalana a rona go thabolola dithuto tsa mohama o ka kakaretso gore o kgone go ntsha dialogane tse di nang le dikitso go ka ntsha maduo kwa ditirong. Of Botswana's nursing and midwifery professions. In that regard, producing job-ready graduates. Both the NMCB and BQA are entrusted with a critical national responsibility to safeguard the quality of education and uphold the standards that produce competent, ethical. Maitamo a BQA le lekgotla la baoki le baitsanape ba pelegi ke go netefatsa gore go thamiwa ditsetana tsa maemo a kwa godimo tsa mohama o gore lefatshe leno le kgone go alosa baithuti ba ba ka berekang ka nata. Ka ebile bangwe ba baoki ba rona ba setse ba thapiwa kwa mafatsheng a sele. Re dumela gore ka tumalano e re tla bereka mmogo mo dintlheng di le dintsi di tshwana go netefatsa gore mohama o ntsha maduo le gone go itepatepanya le dikgwetho dingwe tse re di itemogelang. That can be a risk. Clarity, the partnership will also promote clarity, that is defining the roles and responsibilities of each body.
mothoetsho re leboga go bontse weekend tsa rona dikgang tsa rona di tswelela jaana mokwaledi mogolo wa lekgotla le le tsamaisang dithopo la IEC re Jefferson Siamisang o tsweletse ka leeto la gagwe go lekodisa banni ba kgaolo ya Kgalagadi South ka dintlha tsa botlhokwa mo tsamaisong ya dithopo ka jaana banni ba kgaolo eo ba ipaakanyetsa dithopo tsa poeletso kgwedi e tang e le 15 ko phuthegong eo e a neng a e tshwere ko Box Speeds re Siamisang o kopile banni go tota molao le gone go dirisana sentle le batsamaisi ba dithopo Khomiso Maphanyane ka dintlha re Siamisang go thile banni ba kgaolo eno go ya dithopong tse ka masheta jaaka ba ne ba dirile mo pakeng e hitileng ya dithopo tsa setšhaba tsa ngwaga o hitileng re Siamisang ona a bua ikokobeditse gore a melawana ya dithopo e totoe gore go se ka ga nna le makgwere gape re bua ka dithopo bembame re bua ka lerapo la mokwata wa lehatshe re dirisa dithopo go aga lehatshe le go nolotsha puso ya batho ba batho dithopo di batla tshiamo di batla batho ba ga ba iteisana go ratana ba totana ebile ba tota molao le medumo e eteletseng bosigo ka dipikara tsa dikoloi motho a re o kopa thopo ka bowane go tshwara medumo eo ga ya siama batho betso e kgoreletsa batswana ba bangwe ba batla go ithetsa ka nako eo bagolo ba lapile ka gore ba tlo ba bereka mo letsatsing le karakang go merakeng ko kae yana ba santse ba itheditse wena o batho di ya ka speakera bosigo ka bowane go tshwara for go kopa thopo banni ba motse le bone ba ne ba ntsha magatha a bone tebang le ditsamaiso tse ba neng ba di bewa pele go tshwane ke gore ha ke na le kana ma estrezen yana a batla go thusa bagolo mo motseng ba le gore ga ba kgone go ikisa gone ba ntse ba bona koloi ya gago e boa kgapetsa kao a ke re anong o bile gore wa campaign ha o ira so seemo sa teng se iwa yang gore mongwe mo motseng a ba fila gore name ka dithuse bagolo ke ba ise go matlhopeng. We have an incident stressing them. Some people lost those cats or some are torn. Now mine will be just that IEC should take this service to the community. I'm saying this because we are at the far end of this country. When you come all along from Gaborone, you won't know that there's a place called Stressindam. Kita kopa hore ditlamelo di iswe ko Stressindam. Mo mai thao ke le go ta thusa batho go tsetsa tsile le karaka aba ba toropo go ba tsamaya ka bohelo ba gore se go siame ja mathata ke ga di ega go mathotolo ga sona toropo batho ba simola tsa di kgala ba setse ba le mo leng ka mo line ba go tana le nano ba setse ba le mo go lona go tiro le hala le 30 me kgwedi e taya ga isimolla ga ka o tsa tse rana malatsiana ke la le 40 le taburi dira tla ma ka le fotolo ga le metse a rona mo 2 hours me le thuselo ba ditse ba tere ba ne le dikarata ya o male one ya se se supile le le ba o ma gore ba ne tse maina otlhe a lona 18,454 gore ba se mo maranyaneng bo ba thola gore bo hin yo mama a bona a ta hela ntla 15 tsa November me ba tata ba thusa ke ga dumane ka Teme toto melawana ya dithopo e kailwe ha ile konokono mo tsamaisong ya dithopo tse di lolameng Khomiso Maphanyane Botswana Television Box Speeds Mokamedi wa Botswana Chamber of Mines re Siwawa o gakolotse puso go leba ditswammung tse di santseng di ka thusa mo kgolong ya itsholelo go na le go ikaega ka ditemane re Siwawa o supile gore e re ntswa ditemane di santse di sa rekwe sentle go maleba go tlhoafalela ditswammung tse diwe tse di bonwang mo lefatsheng leno di tshwana kopore le malatlha go dira madi a ka thusang go tsweledisa ditlhabololo tsa lefatshe leno mphokele bogokio re Siwawa o tlalositse fa moepo ka go farologana e tshwana le ya makala gauta le mengwe e ka thusa go tokafatsa le go tlhabolola itsholelo ka jalo o kopile puso go tlhoafalela go etswa mosola re Siwawa o ne a tswelela ka go gakolola gape fa go le botlhokwa gore dikhampane tsa mo epo di tlhokomele pabalesego le tshireletso ya botsogo jwa babereki. Botswana as is highly underexplored in terms of mineral potential. There's a lot of minerals that we can still discover out there. The good thing though is that the government of Botswana has flown the whole country to be able to identify where the potential for certain minerals lie. All you have to do
is to go to Botswana Geoscience Institute, and they will tell you, okay, you are looking for copper. This part of the Botswana, you might probably, there's a high chance that you can find copper here. Or you're looking for diamonds, this is the area that you can find diamonds. Or you are looking for coal, this is the high place that we can find coal. So from Botswana Geoscience Institute, we basically started our operations in 2017. The reasons being for taking over those roles was for purposes of increasing research in geoscience data and also addressing the aspect of promoting exploration to find minerals in Botswana and also addressing geohazard and being the custodian of geoscience data such that there should be a place where the entire geoscience data in Botswana, there is one who takes the roles and responsibility to make sure it's up to par with where Botswana can be assisted in knowing where the minerals are in the country. Baitsana pe ka go farologana ba tlhalositse ka ditsela tse puso e ka di dirisang go bona maduo le maiteko a yone a go godisa le go thusa itsholela go itshetlela. I think we believe that if we put our heads together, even if our current diamonds probably decline in terms of sellability and so forth, we should still be able to find other minerals and other sectors of the economy that can keep Botswana running even beyond 2069, as the previous COO was saying earlier. We are a bank that supports agribusiness, SMEs, as well as commercial. And for that effort, we have been recognized for the 2022, 2023, and 2025 as the best SME and agribusiness bank. Entse le kwa phuthegong eo Batswana ba kgothaleditse go tlhoafalla go inakanya le mohama wa meepo go dira dithoto go thama mebereko go nna le meepo ya bone le tse dingwe se e le gore ba go le tsotlhe tse moepo e ka di ba neelang go tokafatsa matshelo a bone. Mpo ke leboga Botswana Television Gaborone. Tona wa lephata la tsa mahatsha sele Dr. Butale a re mohama wa metsamao ya dithoto ke ntha e botlhokwa mo leetong la go thabolola itsholelo ya lehatshe leno ka go rotloetsa thekiso botsalano gareng ga mehama le gone go rotloetsa tirisano mmogo. A bua go phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Botswana Supply Chain Summit, Butale o ne a gatelela hamhama o le botlhokwa thata mo go thabololeng mo thabologong ya senela ruri go rata moranyane ka dintha. Phuthego ya ngwaga le ngwaga ya ka fa mahama wa dithoto tsamaisiwang ka teng e simolotse ka laboraro mono Gaborone. Jaaka fa e ne e bulwa semmuso ke tona wa lephata la mafatshe a sele Dr. Butale, yo neng a ka ya botlhokwa le seabe se se tona se mahama o nang le sone mo kgolong ya itsholelo a lefatshe leno le mo lefatsheng ka bophara. It could not have come at a more opportune time. Across the world, supply chains are being redefined, not only by technology and geopolitics, but by how nations choose to collaborate, share knowledge, and build resilience. Botswana supply chains are central to our growth story. They move our exports, connect our industries, and bring our enterprises closer to regional and global markets. That is why the work you are doing here today speaks directly to the mandates of the ministry that I head, the Ministry of International Relations. Baitsana pe kwa phuthegong eo ba supile fa megopolo ya bone tsamaelana thata le ya puso, ba tlhalosa fa itsholelo lefatshe leno e na le bokgoni jwa go ka nna boremelelo jwa tsamaiso ya dithoto. Phuthego eo ena bana le seabe sebaka sa go diragatsa tsotlhe tse di saletseng morago go tokafatsa mahama o. Demonstrates that when vision, strategy and execution align, nations like supply chains can thrive. Innovation isn't about the latest technology. It's about thinking differently under pressure. Across Africa, professionals innovate daily.
using digital tracking. Phuthego e ya Botswana supply chain e tla tswelela go fihla ka la bone ka dipuisano, thuto se ka dipuisano le tse dingwe tse di itebagantseng le go tlhama botsalano le tirisano mmogo magareng ga mahama o gore o gole le mo isagong. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Toropo ya Johannesburg kwa lefatsheng la Aforika Borwa e simolodisitse letsholo go nonotsha tshireletsego go rurifatsa fa go laolesega mo ebileng ga mmogo le go tokafatsa dikago tsa setšhaba koo. Joburg e ipaakanyeditse go tshegetsa phuthego ya baeteledipele ya G20 e tla tshwarang kgwedi e tlang ya Ngwanatsele e le 22 go fitlha e le 23. Maabane ba semolao ba ne ba phatlaladitswe kwa Central Business District go tlhola dipasa le dipampiri tsa mesepele fa batho bangwe ba ne ba tshwarwa ke sepodisi. Babereki bangwe ba ne ba bonwa ba kolomaka mebila ka go kgaola bojang fa bangwe ba ne ba baakanya dipone tsa mekgwatha. Dipaakanyo tse ke go lwantsha dikgang borukutlhi jo bo ko godimo ko toropong eo le go rurifatsa fa ditirelo di goroga kwa bathong sentle e le tsela ya go ipaakanyetsa phuthego eo ya G20. Phuthego eo ya mafatshe a itsholelo e kwa godimo e tla tshwarwa ka mono o rotloetsang tekatekanyo, tshwaragano le go itshetlela. Motho a re tshwara gone foo re go tshameka. Tla ke sebaka se ke go leboge morarre o le yona kgaitsedi a ke kgomotse go bele re tse dikgang tsa rona tsa Setswana tsa nako eno ke buela go tseti ke ga kwa mme re go tsholetse tsa metshameko tse di emeng jana. Komiti e lebileng tshireletsego le pabalesego ya batsa karolo kwa kgaisanong tse di tla tshwarwang mono Gaborone ngwaga o tlang tsa World Relays e ne e phuthile bakwaledi ba komiti e rulaganyetsang dikgaisano tseo mono gae go ba rutuntsha le go ba tsibosa ka tiro le maikemisetso a komiti. E tuntse eo e neng e tshegeditswe matsatsi la Maabane e ne e eteletswe pele ke modulasetilo wa komiti eo mme Malebo Raditladi Nkgakile. Tshegofatso Malepa wa bega. A ikelela magolo a phuthego e neng e eteletswe pele ke modulasetilo wa komiti ya safeguarding Malebo Raditladi Nkgakile e ne le go netefatsa gore batsamaisi botlhe ba ba amegang mo go tsamaisa dikgaisano tse bao ba rutuntshitswe ka tshireletsego mo tsamaisong ya metshameko e babalesegileng jaaka e le nngwe ya ditsetlana tse di tlhokwang ke ba World Athletics Relays. The reason we are here is because each and every one of us must go under the training or the awareness for the safeguarding, and today we are starting with the secretariat. Re fa ka lebaka la gore mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse go tsena dituntso ya pabalesego mo metshamekong. Gompieno re simolola ka bakwaledi mme fa re fetsa re ya go rutuntsha bana le seabe botlhe ba ba rulaganyetsa metshameko jaaka go batiwa ke ba World Athletics. Ko phelelong ya dituntso e batsa karolo botlhe ba tshwanetse go itse se se tshwanetseng gore se dirwe le se ba sa tshwanelang gore ba ka se dira le gore ba ka nna le seabe jang mo pabalesegong ya metshameko ka ke bone konokono mo go tshegetseng metshameko e. Ka jalo ba tshwanela ke go itse le ditsamaiso tsa go fetisa dingongora fa di ka nna teng. On safeguarding and also on how they can do the reporting in case of any emergency, in case of any reporting that needs to be done that can happen during the games. Ke lebeletse ga o rekwe yo le moithaopi go dikgaisanong tse a re o ka tabolotsego le go ntse mo phuthegong e. Here working as a cleaner, but the organizing team, World Athletics Relay Gaborone 2026, it intutile as me as part of this organizing team, Haki is just a cleaner. I'm also part of everything. Whatever happens, I'm engaged in all things Sesidirwa. Hakiri kili cleanera, hankakeka na part of anything. Whoever comes about the information, I can still give the information.
dithuto tsa motlhalo o di solofetse go wela ngo go tlang ka hirikgong fa ba tsaya karolo botlhe ba tla bo ba amogetse dithuto go tswa mo dikomiting tsotlhe tse di amegang. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Bejanong fa re gatela pele ba komponi ya Betway Botswana ba letse ba tshegeditse thuto se ka dipuisano le babegedikgang mono Gaborone e le maikelelo a bone a neng e le go ba tsibosa ka maikemisetso a company eo le go rutuntsha ka go beeletsa kana go beta ka boikarabelo. Phosha Olope Molelo wa bega. Thuto se ka dipuisano e ne e tsenwe ke babegedikgang go kopana le baeteledipele ba komponi e le go ka itse go le gontsi ka mananeo a bone a kgwebo le go beeletsa ka boikarabelo. Go ya ka moanamisa mafoko wa Betway Africa CS Du Plessis e reka komponi eo e le ya mafatshefatshe e itebagantseng le tsa peeletso lefatshe ka bophara ke boikarabelo jwa bone go ruta ka go beeletsa ka boikarabelo. When it comes to Africa and the spirit Africa possesses, the potential, the amazing culture, the sports, the people, the stories, we're very excited to be in Africa. Africa wana le talente e ntsi ya metshameko. Re itumelela go dira kgwebo mono. Kgwebo nngwe le nngwe e na le dikgwetlho, mme ke a kgola babereki ba komponi ya rona go thusa ka botswapelo. Incredible ambassadors for your country and people who are the future of your country makes us very, very exciting. Fa tswa la gagwe moeteledipele wa Betway mono Botswana Michelle France Mabiletsa a re ba tsweletse ka go thusa le go tlhabolola matshelo a Batswana go tswa mo dipoelong tsa kgwebo ya bone. We say that we are an entity that's less than a year in this market, but we did have Re basha mono Botswana mme nngwe ya maikelelo a rona ke go thusa le go tlhabolola matshelo a batho mono gae. Re tshwaragane le ba ba dirang le kgwebo ya go boloka madi jaaka dibanka. We are very, very, very particular. Partners are licensed by the regulator, Bank of Botswana. For their mobile wallets, the limit to withdraw. Go na le selekano sa madi a mofenyi a letlelelwang go ka tsaya ka letsatsi kana ka kgwedi. It's a limit that is defined by the regulator. Thuto se ka dipuisano e gateletse thata maikelo le maikemisetso a bone a go ruta ka go beeletsa ka boikarabelo. Phosha Olope Molelo, BTV Sport, Gaborone. Motsona wetso a re gare la dikgang tsa rona ka tsela e ntseng jaana. Mokatisi wa lenao la bana ba ba feditseng sekolo mme ba sa bereke la motshameko wa mabole mothusi taele a re maikelelo a bone ke go ribolola borre le bomme ba mabole ba tlhwatlhwa ka ba batla go nna le kemedi kwa metshamekong ya di-Olimpiki ya kwa Los Angeles e tla tlang ka ngwaga wa 2028. Taela o tlhalositse se kwa ikatisong ya batshameki bao mono gae mo tsatsi la maabane. Tshepo ke Mile o na ba etela. La bofelo lefatshe le le romela bomme le borre ba mabole kwa matshamekong a di-Olimpiki ke ka ngwaga wa 2021. Mme Taela o tlhalose fa ba tsile go bereka thata go netefatsa fa seemo se se fetoga. Program ya tota ya go thusa ka gore maboxera tota re ba gore exposure ra gore ba kgona gore ba tle ba bone gore ba lemogiwa ka se ba se dirang. Tota maikelo a rona ke go perfecta di-technique tse e leng gore ba na le tsone ka gore they are young boxers ba ile ba santse ba ithuta, so re berekela mo techniqueng le tactics. Go tlhokega ga metshameko kwa dikolong go supile e le sengwe se se itsang kgolo ya metshameko e tshwana mabole mono gae. Ke dumela gore program e tla ntsha gone ka gore e na le motlhala e setse kile ya nna tiro ga e ntšha ke program e le gore ne ntse e le teng e dirwa, so tsa gore with time ga e tlhoagalo hela maboxera ba phutiwa ba nna ba tla ba trainiwa re ka ya go. Mongwe wa ba tsaya karolo mo lenaneong leo ke Obakeng Philip o supile fa lenaneo le ya go thusa fela thata. Berekela mo speed footwork gore ke batla go berekela thata mo contacting ends go dijalo go trainang teng a wana contact e ka so ha na go botoka ke kgona go traina 2 times a day a go tshwana le go ke trainang teng every day, so ha na go botoka ke traina ga bedi bo coach ba gone ha e go ba. Lenaneo leo la bana ba fitseng sekolo ba motshameko wa mabole le le semotseng kgwedi yone le 22 le kokwantse bomme ba le bane le borre ba barataro mme le tla ya bokhutlong kgwedi e tlang e tlholagane. Tshepo ke Emile, BTV Sport, Gaborone.
motsana wetso dikgang tsa rona tsa nako eno di wetse tse dingwe tse di tla latelang ke tse di tlabeng re ka leba tse di tlabeng di latela mo karolaneng ya the daybreak di longwa serota ke puisanyo magareng ga Kgomotsego o Tukile le baitsanape segolobogolo jang ga re lebeletse dikgang tse di amanang le menahune kana melao e leng gore se ka go ka tsengwa mo tirisong ya go ka rekisa nnotagi tota ka di oura tse di atolositsweng mme motsana wetso ka gore ya lotla ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yona na rela dikgang tse ka puo ya diatla na le rona.